하게 तिनी सारदे बिचं बिहार थाङै तिनी सानदेनि बा जे तिप्रासा जे काइतो नो मानिनाय रबो सुलिलायके जे बिनि लगियो थांनाय रक ताइ जे मताइनो मानिनाय श्री कृष्ण महादेव जे बरंनो मानिनाय रबो मताइ मन्दिर थाङै खुलुमलायके गोबांमा तिप्रासा रंनि जे ताबुक जे थांलाय तंलाय मिनि बरक अमक काहाम गोरोंनो सगैतो कुनो लामावो बुसु तंसाबो केबें यातिके हनै सागाबो बेलाय बेलाय हामबाय तिनी सानदे बागै जरा तिनी जिसास न पइतो खैने रक जिसास न प्रे खैने बागै बनो जरा मरखा ते बरक प्रे बखले के तिनी ते सिनी जरा हनुमान कृष्ण न पइतो खैने बरक कृष्ण भगवान ते हनुमान न बरक सूर्य नमस्कार खैका अमाय खैने ते सासं तिनी नंखार लाइफिका बसकां सकाङै थां हागे ओसुकांगो मणिपुर थांमानि जे मियानि वाल इंडिजिनियस देवो मानजागनायनि बागै हागे रंजित बो बुबाग्रानि लगियो थांगोते बो पोस्ट क्लाइ साका आ जागा वाल इंडिजिनियस देवनि थांमानि जागावो गोबांमा आ जागानि सोशल वर्कर तै जे आ जागानि लीडर रक बाय मालायै गोबांमा कगलाम रक सालायके बरक जे नॉर्थ ईस्ट ऑफ प्रॉब्लम अंगि तंमानि हागे जे प्रॉब्लम अंगमाने आमनो सॉल्व खायनि बागै जे चिनि नेक्स्ट जनरेशन नगनो तुई जे इलीगल इमिग्रेंट रक हाबै तंमानि जे राइडर्स आयातिके आमुतुई रंनो गोबांमा दाल बिदाल कगनो सालायै जे मानथाय सक्ताय रंनि जे इंडिजिनियस रंनो अजागनि मानथाय सक्ताय रं जे माइनि अंगि तंमानि जतो थांजाके नॉर्थ ईस्ट नि लीडर रक थांजाकलाय आको रंनो तिसावै सानन नांगो आमार रंनो सागाताय बो बुबाग्रा बो पोस्ट क्लाइ साका जे बो वाल इंडिजिनियस देवो मणिपुर मानजागै मानि यागुलो आजागनि यूनाइटेड नागा काउंसिल नि गोबांमा अजुमा रबायबो आजागाव मालायलायखेते गोबांमा जे फ्यूचर जेनेरेशन चिनि जे दफारक अजागाव जातेर पुत्रे अंगि तंमानि तै प्रॉब्लम अंगि तंमानि आमरंनो सॉल्व खायनि निगागे जतो नॉर्थ ईस्ट नि बररक यूनाइट खयै दफारक यूनाइट खलायै थांजा खलायै कक सालायै बाहायके सेफ्टी खलायमान फाइनेल जेनेरेशन नो आ कक रंनो तुई बरक सालायके हनै बुबाग्रा पोस्ट खलायो तै रंजित बो आ कगनो न सावो आ जागानि लीडर रक बाय जे कगलाम रक सालायमानि गोबांमा जे प्रॉब्लम न तुई सॉल्व खायनि तै बुबाग्रा आ जागा मिया प्रोग्रामो कक सामानि जागाव गोबांमा तिप्रासा रंनि कगलाम रक बो आ जागाव साइ खनारिका जे तिप्रासा रंनि हामक्राइ बो खलायनि बागै चेष्टा खलाय तंमानि हाके बो आ जागाव सावो बो पावर न हामजागिया बो तिप्रासा रंनो हामजागो तै तिप्रासा रंनि हामक्राइ खलायनि बागै बो चाय तगै तंगो हाके पार्टिया बिनि पुइला हागे तिप्रासा हाके इंडिजिनियस रक से पुइला हाके जेओ बो कक सामाने आयुनि जे पार्टी हंगाको उलो पुइला हंगाके जाति हाके तिप्रासा हनि सामाने आ कक थाय रंनो बो आव सावै तंगो जे तिप्रासा रंनि हामक्राइ आमरक से पुइला इम्पोर्टेंट नै I don't care if I remain in power or out of power because my real power comes from my community and my community, if my community is not happy, there is no use of having an MP or few ministers. My indigenous people come first, then any political party. Today, we have become weak. Where is that Manipur gone? You could resist the mighty British Empire today. The same people, your ancestors, not the Maharaja, the common people of Manipur defended the soil of Manipur, and the British never had it easy. Your ancestors who were less educated, who had less resources, less money, they fought the mighty British. And today, the children, you all cannot stand up for your next generation. How can a community which has survived for thousands of years suddenly be on the verge of extinction? Because again, you were united, today you're divided. If we have to achieve something, then simply protesting will not happen. Manipur, Tripura are ancient kingdoms. Like Kashmir, we were independent kingdoms. We merged in India in 1949, not in 1947. The Federation of Khasi Jaintia states is even around the same time. But what have we learned about Northeast? Our school books teach us about Cherrapunji as the wettest place, one-horned rhinoceros. Nobody teaches about Veer Tikendrajit. Nobody teaches us about the Battle of Saraighat. Nobody teaches us about Rani Gaidilu. Nobody teaches us about the Maharajas of Tripura. Today we are dictated in our education books, we are dictated by what others want us to learn. How do you kill your next generation
when you don't give them information about your own identity. So we have so many politicians. We have so many politicians, including me myself. What is my achievement? Winning an election? The day you can learn to love and appreciate yourself without judging each other, you will reclaim your glory.